Mandini mulisenti namkele enqubeni babukele emakhaya igama Mthokozisi fana nguGetye. Sisekuyo ke ishow yenu eniyithanda kakhulu ethi Ungubani esishuthela khona la eLsikisiki kumhlaba waseNqoza phansi kwe-district OR Tambo. Namhlanje ke sisaqhubha kanye nayo inkqubo yethu ethi Ungubani. Bakhona ke sizothi sibazi namhlanje ukuthi bangobani. Bamba nje wena kanjalo unganyakazi. Isenjalo ke babukele emakhaya na njengoko nesazi ukuthi sikuyo inkqubo yethu ethi Ungubani khona lapha eLsikisiki. Namhlanje ke itopic yethu ithanda ukutshintsha kakhulu noma iguest yethu ezothi ifike ke phakathi e-studio. Namhlanje ke sisaqhubha nayo ke sine guest ke nizothi nezazi namhlanje ukuthi zona zingobani eSouth Africa intoni umsebenzi wazo isikakhulu ubhekise kakhulu kumcimbi esijongene nawo eSouth Africa ecishe ibulala iSouth Africa yonke. Kodwa ke namhlanje ke andihambi ndodwa ndihamba nelady elihle elisuka kuyo indawo yaseNtsembeni khona lapha eLsikisiki. Kodwa ke izothi nichazele ukuthi yena ungubani usisi anithi qhaba ngejeni yakhe. Then ke ngokubese ngena i-guest yethu esizothi namhlanje sazi ukuthi yona ingubani isengandoni. Dadethu unjani sisi? Ndiyaphila Nkosi, njani? Ndiyaphila. Sisi sikuyo inkqubo yethu ethi Ungubani. Mhlawumbe khona umuntu okwaziyo okanye okurecognizeayo ekhaya. Mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi ungubani. Khona abantu abangakwaziyo. Mhlawumbe bakwazela kwindawo ezithile khona bangazi nje ngoba ungubani wena wenzani phi ulapha nje uze kanjani. Ndikhalela nje sike sithi gqaba ukuzazisa kubabukeli emakhaya. Ndiyabulela bhuti ngokufumana ithuba. Lona nguMaTongomane Zukiswa ngwalapha eLsikisiki Entsembeni. I'm one of the members zaseMbuthu Community Arts Center. Kulambuthu Community Arts Center kukhona igroup yomculo which is a Vibrant Souls. Okay. So I'm one of the group members. Namhlanje I'm an actress through Imbuthu Community Arts Center. Siqale ngo-2021. Okay. Yes. Njengoba ke nomdade uKwimbuthu Community Arts Center. Imbuthu Community Arts Center le iqale njengoba usithi iqale ngo-2021. Wena wawuke wanalo iphupho lokuba ngenye imini mhlambi ndawuze ngibe yi-actor okanye wawusazi ukuthi ngenye imini kuyoze kube khona into ekuthiwa Imbuthu Community Arts Center? No, I didn't know ba ingaze ibe khona into ekuthiwa Imbuthu Community Arts Center, but iphupha loba ndibe yi-actress andinalo because uku-actor ndandike actor even nasesikolweni. Okay. I was doing grade 3 and nangonda ndisenza grade 9. All right. Okay ke nomdade namhlanje usuba i-TV njawo i-cameras and everything you are ready to ukuthi ubheke phambili? Yes, they're ready but Nanso ke mbukele ekhaya njengoba beke sisitsho ke sithi ungubani nakusisi eselezazisa ethi yena uphuma kweMbuthu Community Arts Center. Mhlawumbe khona ke ekhaya umbukeli obengazi ukuthi iMbuthu Community Arts Center into ekhona lapho kuqeqeshwa khona amatalente wabantu avezwe khona eMbuthu echaza. Kodwa ke ngokuya kuhamba ixesha mhlawumbe sombuye simcele ngelinye ilanga ukuthi afike azosichazela deep ngeMbuthu Community Arts Center ngenxa yokuba ke ishow yethu ayikho based kwiMbuthu Community Arts Center namhlanje i-based kwi-guest yethu ezothi sichazele ukuthi kahle yona ingubani. Cela nje mbukeli uhlale kanjalo ungayindawo. Nanso ke mbukele ekhaya sisekuyo inkqubo njengoba benisithi namhlanje kukhona osivakatshele yestudio ezosazisa ukuthi yena ungubani. Mhlambi ke ishow ezidlulileyo benimazi ngenye indlela kodwa bakhona abantu bebehalela ukwazi deep ukuthi kahle lona umuntu osestudio ungubani. Singaye ke namhlanje uzosichazela ukuthi yena ungubani into nomsebenzi wakhe and kune special announcement ahalela ukusidlulisa about izinto ezininzi ke esibhekene nazo siluluntu lwaseMzantsi Afrika. Tata unomazombelana. Manibulise mntaka Getye kakhulu kunjani? Sikhona tata sikhona. Hayi. Namhlanje ndingusingaye. Namhlanje ndingusingaye nami.
Ndibulele bantakwethu ithuba elilinike lona uba ndizoshowcase nami ke ndaziwe deep ukuthi na lo mfana ngubani. Igama lami ke abanye bandazi abanye abandazi. Just to make things zibe mfutshane ndinguSifiso ndingu-Ernest lesibini endaliphiwa intombi yakwaNdlovu uGatsheni buyabonyatha ubusomlowe ifani yami lwana noMazumbelana ilali yami yaseBuwazi kwalapha eLsikisiki ndingumfana nje ozithobileyo uyanibona uyandazi mfana ozithobileyo amabanga amaphansi into enze rethili ndamuva ke sendibuya nakoMlazi apho ndenze khona i-high school yami kodwa ke ndide ndazogqibezela apha eMayibenye. So ininzi ijeni mntakwethu because nditishile icomputer for some years. Ndatisha the Orbital ICT Center College, ndatisha CTA Computer Training Academy. So bengekho lula umuntu ebengincedisa kakhulu ikhehlekazi lami uMandlovu esithemba uba nawe uzohamba umbone. Ndavolontiya ke esikoleni ekuthiwa seNozayi. Ndivolontiye 5 years eNozayi SPS ngagcona sent but inyamezele ukuba umsebenzi ndiwuthanda ndiwufuna up until ndizothola i-permanent post esivukele SPS which is ndixele ngakhona ngoku unyaka wami wa7 lo. So uRoberto igama walifumana ku brother wami uBrandon back then endanzima kaloku isoka. So ndadribula umfana okuthiwa ngusongezwa kwamfolozi ndangena imata nebhola. So ndalithatha apha igama likaRoberto ndalithatha apha. So ke ngoku uRoberto 86 is a combination of uRoberto igama endaliphiwa nguBrandon together with unyaka endazalwa ngo-1986. I'm 38 years of age but unganibona athi ndi2K. Mr. Nomazumbelana ndi-surprise ne because sihlala sinawe estudio but namhlanje kungona ndazi uRoberto. Otherwise bengingamazi uRoberto ukuthi kahle kahle uRoberto ungubani. Namhlanje ndaziba unguSifiso bendingazi ukuthi uSifiso for sure uMandlovu xa umchaza usithi wazalwa intombi yakwaNdlovu wayinenzongo okanye wayesazi ukuthi eligama lithi iSifiso lichaza ukuthini. Exactly. Kunento endimangazayo dadwethu eyokuba uthi waxelenga for 5 years engaholi. So ndikhalela ukwazi intaka namazombelana because xa uvuka ekseni even endaweni xa uzovolunteer uyeza uzovolunteer I think after 3 months usuke sokumbona ba uyabona ngale nto ndivolunteerayo amandla yaphela because awunathemba lanto uloku unethemba nje lokuthi hayi ngizogcina ngiqashiwe for 5 years without paying without even a cent. To be honest ndifuna nje nave ndilibeke Mr. Getye. Umama ucingo intombi emkhatha uxola uba ndimbize igama kanje ndiyamazi uzobebukela xolise kakhulu intombi enkulu. Wandithatha at the Orbital ICT Center College kuba ebona umsebenzi ngendlela endiwenza ngayo. So waqonda uba naye ngeke ayiluze le diamond ayibonayo. Yeah, because when Tata on such a way that uzondigcina up until kuphume ipost. Yena wecimba okanye into ezokwenzeka maybe in 2 to 3 months time. Nakenxa ixesha ke mbukeli wethu sicela nje siphuthume ezitolo. Sikwamkele kwakhona nawe mbukeli ekhaya mhlambe bukade ungekho uyafika siyakwamkela kwishow yethu ethi Ungubani. Sisahleli naye ke e-studio sethu uMr Nomazumbelana ochaza ngejeni yakhe nozichazayo ukuthi yena ungubani usukaphi. Mntaka Nomazumbelana na njengoko tata besise kulamba ukuba wawusavava njani kule jeni yakho okanye ekusebenzeni ixesha elingaka ungaholi wawumisa njani? Kwakunzima kakhulu wena Mthoko wethu because ukuphangela ungekho nto ingenayo useloku usethembeni uwethuswa nangumomo mawungena imessage kamomo uthi hayi nansi ingena imali. So bekunzima uthola thina ekhaya they sacrifice
into abanayo bancaphunele for ukuthi ndikwazi ukuthi ndiyike cottage because yandihlula waseqaleni into yokuba ndiphangele nisuke ekhaya yabona because of i-transport so imali ibininzi kakhulu so ndakhetha ukuhlala khona ke ngoku so uthola ukuthi kunzima because ndihleli phaya ekhaya kuyaziwa anakutya uyayibona njalo so babani bebuza ke utye ulale udleni uyayibona njalo end up ndithi okay mandicike ifoni le yabona ndikhale ukuthi nakukho network ntontontonton kona ijeni ibenzima even though umuntu usengene permanent khange kuvele kube i-walk on a park bhuti wam siyayazi mos abantu baloko bethetha so emva kwalo lonke lixesha bayayazi mos uba akho mali uyifumanayo so into ababezithetha like zazingawu-ofendi ezini-ofenda kakhulu umuntu asekhaya because kaloku yaqonda uba abantu bevile uthi ungenile permanent but usanxiba sihlanga buhlele usinxiba usengulaa muntu buhlele unguye there is no change even ekhaya khona isuti endayithengelwa ngumama eyayiblack yayibona njalo yaseqala iphatsha kwayona kuyabonakala uba insizwa lena kunzima ihamba nzima uyayibona into njalo iyaphatsha kwayisuti leke ngoku uthola ukuthi kodwa ngaphakathi unalanto lanto ikunikayo uziva uproud ukuthi kona njengoba ndingenile ekupheleni kosuku ndizawulongela so yilonto ibindenza ndisoloko ndivuka ndinethemba ewe ndasekhaya mntakanamazomelana ukhona umbukile ekhaya onale meko obhekene nayo ndiyarhalela ukhe umcebise while sisekwinkqubo sisaqhubeka nejeni because kusenokwenza kuba khona umuntu onestress ngoku ekhaya angaziba uzothatha nadibanise nani uzophuma tshone ngaphi but uyavuka uyaphangela kodwa into ayiphangelayo akayiboni akaholi akanjani because ulivolunteer Mr. Getye into endingayitsho more especially kulutsha oluselincinane abantwana esinabo kule mihla bayathanda uthatha izinto easy bayathanda ukuleqa izinto eziphambili ijeni yami njengoba uyibona uba bendihamba kwigravel up until ndifike kule ndawo ingathi ingconywa ngoba ngoku isingathi isengconywana kona andikayireach le level nami ndiyifunayo ilife yayibona njalo into endingayitsho mna ebantwini ekunyamezeleni umvuzo soloko kuyo yonke into yenzayo if ukwazile ukunyamezela egqibeleni uThixo uyakuvuza ngalento uyifunayo so andifuni ukuba mntu ndibendithetha amagama amaninzi abantu mabanyamezele and futhi kwaba bancinane banyamezele isikolo abantwana bakhona ngoku namhlanje isikolo i-dropouts esinazo ezikolweni zingapha kokuqonda banyamezele isikolo ngoba yiyona lona nto ekwazi ukuthi ikuvulele ntoni amasango amaninzi so yiloo nto engase nditsho ngoba abantwana babaphindele back esikolweni even naba sebadala uthola uthena mhlambi kwenzeke imistake wamitha wena mntu ongisizi bakhona ebet bakhona IQ Academy uyayibona njalo bahambe bayo enrolla phaya ukuze bazitholele mhlambe ezo degree or no diploma ezokwazi ukuthi imsephi endaweni engathi ngenhla like ingqungqushe the likes of ingqungqushe uyayibona njalo so into yonke into endiyithandayo mina ngumuntu ofundayo because imfundo ayikhulelwa mntakwethu injalo ke mbukeli ekhaya kuthiwa into ebalulekileyo sisikolo noma wehlulekile endleleni kwenzeka wabetheka phana phaya empilweni there is always a second chance don't give up ungakhawulezi ulahla itawula qhubeka nejeni ubheke phambili mntakanamazombelana ngihalela ukwazi nanku umbukeli ekhaya uhalela ukwazi ukuthi njengoba usebenza kule ndawo usebenza kuyo ingaba into oyibhekileyo ebomini okanye obhizi naye ebomini ingaba ngumsebenzi lo wenzayo esikolweni noba ikhona into esecaleni ozama indlela eyaphambili ngayo yangichaza lo mbuzo ndiyambona nokhosi hayi uthandile mntakagetje to be honest ndifuna nje na vele ndigawule ndiwarhuqa yeah, I'm working under Department of Education ndingu D5 grade 3 ne which is admin clerk ne lo msebenzi uyandonelisa on such a way that it has been my dream job uyayibona njalo kodwa ke Mr. Getye
ndazalwa ndifumbethe. So uMandlovu mhla wendifikisa kulomhlaba wafikisa umntwana afisa ukuthena ngomso ingathi angakwazi ukunceda abantu. Iphume iphulo ngoku. Okay. Iphulo kudala ndiqale ndakwisoka kakhulu ndangena ku music. Okay. And ndapushile umusic ndiphushile but ndithe on the long run xa ngibona abaculi indlela abasafara ngayo. Okay. Basweleka bengenanto. Ndathi ngeke maybe noma ananto I can change lonto ebomini. Ndikhumbula back then benike ndenza I concert yayinkulu apha eTafabansi. Okay. Yakuthiwa sinebhongo ngobumpondo bethu cultural festival. All right. It was a successful one. My late uThembisile utata ke lo onzalayo. Okay. Madoda wa contribute a lot to that, including my mom, uPP Mavela, uPhiliswe Pretty Mavela, mama wami ke lo Mandlovu. Ntomenzalayo. Ba contribute a lot because yaba successful leonto without uxhaso. Ndizenzela njena ngemali yasekhaya. Engaphangeli ke ngelo xesha. Okay. So ngoku mntakwethu ndinceda abaculi abasafufusayo. I'm not umculo waziwayo mina kuqala. But ndiyakwazi ukunceda abantu from the grassroots level ukuthi at least ba reach le ndawo sendikuyo. Then from esi sport bakuso ke moving forward ukubo kuthi nabayaphi. So ndiyancedisana kakhulu nabaculi because I'm a manager. I almost have by 17 now. Abantu sendi manager yabo ndiba pushayo kulo music. And I have my own manager nami ndiya manager just because alongeke ngenzenzele izinto. I have uzinzi mntaka Piata soon esombona naye rola pa TV ngohaso sweet, which is I'm so proud of him. Shame because ndikule ndawo ndikuyo nje just because of yena. Even Mthoko. Yeah, you've been there to me, but andifuna basiyithethe leyo yabo sibonele enye email. So bese ntsho mntakwethu ukhalo lube lude kodwa ke the only thing endifunayo mina ukuba ngixelela abantu ukuba it's never too late to become what you want to be in life. Uyayibona njalo because I'm here nami ndandingazi ukuthi na ngenye imini ndiyoze ndifike ndibe kule ndawo ndikuyo. Ndihlale with likes of you, with likes of Mthokozisi. I'm a celebrity too now. So ndithanda kakhulu nyani unceda abantu. So bhuti wami ngake ndime nje kancinane kodwa ikhona yona into endibhizi kakhulu yiyo ngoku endiyenzayo. Eyona ndiye ndacela ukuthi manje ndize apha e-studio ukuze ndizothini ndizonazisa ngayo. Bhuti wami into endingayitsho leyo ba lena into oyenzayo ngoku inhle kakhulu, you are highly appreciated. Uqhubeke wenze kanjalo nakwabanye. Ndiyabulela dadewethu, ndiyabulela. Mntaka noMazumbelane. Ndikwazi mna eziba sisazana. Uyabona ngoku ungena deep. Kahle lo Roberto kungona nizomazi ngokuthi kahle uSifiso NS noMazumbelane ungene njani, ungubani. Bengikade ngingakwazi mina because xa ungumuntu uyakwenza umuntu umazi nje halfway but ungamazi deep ukuthi kahle lo muntu uhambe phi wabethe kaphi naphi. Ndikhalela ukwazi mntaka noMazumbelane ba njengoba ulapha kule journey yomculo uthi ungumculi. Ndike ndiwabona amavidiyo performer but engomeni andazi ba kwenzekani. Ingaba yephi le genre ungene kuyo okanye uqala kwakho umculo uqale nini ku desk kuzoba lelixesha okulo ngoku? Uyabona ke Mr. Mthoko. Mr. Getye indaba yomculo. Mina ndikhumbula it was 1994. Utata omzalayo uThembisile noMazumbelane endakhele khona uyayibona ioil leyo ukugalela emotweni intoni Castro yes amagogoko amagaloni lawa ya wandakhela isiginci ngalando ne. It was my first instrument endayakhelwa ngutata lo emva kwebicycle endithengele yona ngo1991 eyayinamavili amathathu ndandigijimisayo kakhulu apha eyadini. Wandakhela eso siginci. Hayi ke siloko sisikhalisa ke esebenza eBhumani ke lo xesha sithi masizibhorekele sikhalise le nto sikhalisa kakuhle nje
manje ube khona isound. So I think uthando lomculo wami ndiqale ngelo xesha. Uthando lomculo. So ngo-1998 if ndikhumbula kakuhle ndaqala ukurekhoda. Andazi banze uchaza njani. I-audio star, i-radio cassette. Okay. Kulena uzawufaka i-beat. Uzohamba umamela ingoma ufumana ingoma engaculwa kuyo. Uthathe la beat. Awanoma izwa mnandi na uzofaka apha. Exactly. Emveni ngoko uthathe i-radio futhi i-cassette yesibini ubeke apha. Ufake i-empty cassette. So uyacofa ngapha idlala i-beat, uyacofa ngapha iya-recorder, uyacula. So lanto iya seyi-combined pha kule radio i-1. Okay. So ingoma yami yoqala ndayenza kanjalo. Ndikhumbula ndangicele imali kumama ndisithi ndiya elwandle kuyiwa ngokwesikolo. Ndabe ndixoka. Ndifuna ukuyokwenza lento yale beat. Ndikhumbula kakuhle leyo into. So ndayenza ke lo ngoma leyo futhi bayithanda abantu. Kodwa ke kuba ke nyani iqala ke kwakungahoywa ndininzi yabona umusic noma ubunjani. For as long uculile kwakhonto ekhalayo ngasemva abantu bayonwabela yabona. So iqale lapho ijeni yami yo music. So kwahamba ndatshintsha kwikwaito. Ndangena kwi-hip hop. Ndangumrapper nami. The likes of khona umfana kwakuthiwa ngula owasenkozo nosfa usifuyile bengamanika yabo kufika kulanto yamanika benxiba aba bling bling ofafu ubutontoni ndathi hayi ndiyayifuna le life but singa afford ekhaya because anwazi ukuthengelwa ezizinto nami yabona njani qomba okay yazi into ngizothatha impahla ezikabhuti wami ngoba vele mkhulu yena enzeba nami ngibe livukuvuku ngathi vele nami ndingumrap. Exactly. So qala kwami ngokuyibona lento yami engathi serious ukufika the likes of uMzambia. Okay. Fika kwaMzambia ungiqoqozele kakhulu impintsha yami. And futhi ndade ndazama naselife ukuze ndidibane naye straight ndadibana naye madoda nesikipho enpersona sesigugile sikhona sona. Okay. Yaqoma mama sesiguga kanje manje sigcine ndifuna mase ngiphinde ndihlanga naye futhi ndithi ndoda nazi isikipho enpersona. So sesigqibe about 18 years. Okay Mr. Mamuzibala. Njengoba uza phe studio ave uze naso siyakhalela usibona xa ngaba unazo because ke usina nokwenza kuba uye wasicinga nje wathi manje ngisithathe ndize nazo ethubeni sizocela ukusibona. Hayi nizosibona nizonivezela noma sesigugile nje kodwa nizosibona sona. So from then kwafika umsawawa. Wafika umsawawa ebuza ukuthi wawungakanani. So nda-imitate ingoma kaMsawawa njengoba uyayiva wawungakanani eshayeza semtuba. So mina ke ndabe sendibhala ingoma ne. So yona ke ngoku imitate la ngoma. So ithi wempintshe egazi awemntana wasendaweni sekwenze njani sekwama wenza amacrime emakhoneni ebheka la sangene emakhoneni futhi kwakhala ngawe ema-township bayakhala ngawe kithi omkhulu bayakhala ngawe emfana kithi pendo business imali zabo yabona njani. So umculo wawufika at that time. So nda-imitate le ngoma ndaya e-studio ku-Hawk. Safike sayenza. Ndikhumbula kuyiperforma kwami ndayiperforma once Kingswell Teen Stadium. Kwakuyimatch ye-ANC ndayiperforma le ngoma. Abantu bayithanda futhi. Okay. But umculo ke ngelo xesha ke wawungakabiyo lento siyiyo kwaqhubeka ndeke ndabona umusic uyandibazisa here and there. Maniphinda esikolweni. Okay. Ndaphinda esikolweni ndandibaleke isikolo at that time. I'm complete matric high. Ndabuya ndaphindela esikolweni ndaqhubeka eMayibenya ke izinto zihamba kuhle. Ndibuya ku-music. Ndibuya ngengoma ethi Tabby Tabs. Okay. Ndifeatureisha uSnara. Into eyayindibuyise ku-music, endibuyise ku-music this time around. Ingoba sendiphangela. Ndiqonda uma sendiwenza umusic, I just do it just for fun. Akusafana naqala ngoku bendifuna uba ndibizwe ezindaweni yabona ukuze ndi-earn something for a living yabona. So ndamenza Tabby Tabs. Ndabona kwasestudio mhla sasiyenza indlela oHawk kwakumnandi ngayo VN Machaya
indlela kwakuyiyo e-studio ndayibona man this song Tabby Tabs and they were asking who's Tabby Tabs. Namhlanje ndifuna ukureveala ukuthi na why I write a song called Tabby Tabs. Yeah. Okay. Tabby Tabs. Uthabisile Buthelezi. Okay. Uthabisile Buthelezi is a well-known DJ from Metro FM. Oh. From Metro FM. I said, okay, ngihlangana naye Facebook. Sixoxe no Tabby Tabs, ngibona izinto azenzayo. Ndathi yazini ukuze nikhaleze ndingene kwi-industry. Why ndingaculi ngomuntu osesaziwe? Uyayibona into enjalo. Ndambhalela ndithi ngicela ukwenza ingoma ngawe. What you are free to do so. Ngabhala okay Tabby Tabs. Ndaye studio. Ndayikhupha ingoma ndamnika uTabby Tabs. Tabby Tabs ngicela ungiphushele le ngoma. I'm not entitled to do that. Nkosi yami senzisebenzela ngaka. Bengicimba nomuntu uzovele akhaleza isinto ingene eziradiweni, ingene eTVini. Nkosi yami ndabona ba ndidlale ngexesha ke. Ngidlale ngexesha because mina benifuna ifame. But ngithe ukuhamba kwexesha ndithi no man. Even though kunjalo I was just doing it just for fun uyayibona into enjalo. Manje iphushe ndenza music video ndawenza music video. Yo, uthandwe kakhulu music video wami. Wa trenda kwamnandi. So i-album yami is going to be out soon. So izobizwa ukuthi nguTabby Tabs volume 1. So each and every album endikhuphayo ngoku volume 2 volume 3 uyayibona into enjalo. So ndamthanda uThabile shem umuntu akabuthelezi uTabby Tabs yabona. So nalapha khona ke if uzobe ibukele le show sasho ngithi salute. So khona impahla zakhe ke abhala schemes kaThabby. So kungakuve nakulangoma ne iyasho ukuthi la awuthina system sakhe man uyayibona into enjalo. Ilanto ye-scheme saThabby uyayibona into enjalo. So ningumuntu mina obona nje into ndivele nibhale ngayo. Yes, special announcement to Tabby Tabs. Thabisile Buthelezi. I hope la ukhona wonwabile kubhalwa ingoma ngawe. There is a guy eyathi xa ihleli icinga yabona ba no man bhale ngoTabby Tabs. Tabby Tabs le ngoma yayibhalelwa wena sisi. Lapho khona nje sithi yonwaba ube mnandi. Wethu sisaqhubeka. Yeah, so yaqhubeka into yo music wena Mthokozisi bro. Ay. After that kukhona ubhuti ekuthiwa nguJeff. Ngwenye indawo apha kufutshane enkozo ne. uJeff uyime one of the members zika bhuti umjekiseni. Ulento igcokamelisha. So bathena bazovula ibranch eLsikisiki. So bahambe eSouth Africa yonke benza ama branch ne awegcokama. Athi nihleli nje apha futhi nangihleli kule ndawo. Ndathi no man. I've been there in the music. Utata wendakhele igalon lesigingci. Namhlanje ndenze hip hop ndenze kwaito, ndenze house music. Why don't I go back to my roots? Pha utata wendiveze uba ndiyakhona. Fonela uJeff, nithi nizothini? Mr. Nomazombelana uchaba lexesha nto nje. Mbukeli ungayindawo. Indaba isenkulu about indlela ehanjwayo xa ungumuntu. Sisaleqa esitolo siyabuya umanyakazi. Mbukele ekhaya nawe wena ofikayo sithi siyakwamkela ishow yethu saqhubha. Ubhuti usasichazela ngejourney yakhe ayihambileyo nokuthi uphi ngoku wenzani ngoku. Dr. Nomazombelana. Bendisatsho ke mntasekhaya before siye esitolo. So ufonela kwami uJeff ndambuza wathi bazokwenza lento ndithi hayi man. Kha ukuthethe negcokama ulixele thina ngicela ukwenza ingoma nalo. uJeff wahleka hayibo uthini ndithi akaluxelele. Ndifuna ukwenza ingoma naye. Hayi kathi anizobuyela kuwo. 2 days 3 days abuya thena ayigcokama alinankinga. Lithi lingayenza ingoma nawe. Wena yenza ingoma ngalapho uyithathe ifile njalo usimelele yona. Okay. Sahamba saya e-studio. It was me, Uqhawe, uZinzi no Snara. Okay. Safike sayenza le ngoma. I-beat ndiyebile.
Idownloadiwe beat. Okay. Saya e-studio wafika kuHawking wayimixa sayenza ke le ngoma. Sayithumela kwigcokama. Lathi igcokama hayi ke lizohlanganisa ingoma liyithandile. Okay. Le ngoma lena ithetha nge-gender based violence. Okay. During that time kwakusweleke usisi Oyinene. Yeah, ndayibhala ngelo xesha because ikhona indawo yayiveza igama lakhe yayibona njalo. Yes. So after that kazofonelwa nguJeff Esroute na imisiwe ke le nto ibizoba khona lesikisiki asakwazi ukuthi sofika sizobuye sibone enye idate. I was like, oh Nkosi yami, kanti why izinto zami mase zingathi siya ngasekulungeni so lokuba khona something endistractayo. Hlanganisa igroup yami madoda le ngoma lena njengoba inje yebiwe ibeat wathi so wisho masihambe sowenza umusic kwasho ukuthi na imanager yami uzenze ipiata ne Yeah. unaba abantu abayaziyo sasuka lapha sashona le eMaritzburg wawukhona sayofika eMaritzburg sifikela kwintombi emnyama ulapho nibone khona ke mntakwethu ukuthi naye amaphupha ayafezeka because le ngoma lesafike sayenza phaya ye-gender based violence yilesi sayiphushayo esiyibonayo ukuthi na it's going somewhere. So lonto ihamba yandinika something in mind. Ndake ndenza into ene-GBV and ulusikisiki it's one of the toppest upper South Africa nge-gender based violence. Yes. That is fiso kanti why wena ungakusebenzise elithuba uke uthi voice out obubuhlungu benziwa ngamadoda uthi voice out okuhlukumezeka okwenzekayo ebantwaneni abancinane kwenziwa sithi thina madoda. Why ungathi voice out osisi aba bathatha iadvantage yamadoda kuba amadoda engakwazi ukuthena wona azilwele into yawo basebenzise ukuba make wandenza ithile enza kubophisa uyayibona into enjalo because masiye kuthena bosisibodwa abahlukumezekayo amadoda ndazi kum Mr Mthokozisi ndiyazi kum lonto ipain yokuhlukunyezwa umuntu ongusisi usazi ukuthi na there is nothing you can do because uzakubophisa. Exactly. So ndathi ndahlala phansi ndabiza ikhihlaka lami mama ngicela ukwenza imatch alisikisiki mntanami uyawaqalile ento zakho zikudlela imali nje mama imali into esetshenziswa iphinde ibe khona imali mayisebenze but kule game mayisebenze into ene-right because ndizama ukukhuza lento ndiyibonayo wabe nengoma ke eyiva ukuba ithetha ngantoni yayibona njalo so iyona into eyamququzela kakhulu ukuthi yena ayivumele into ukuthi yena ngayenza. So I'm organizing that much ke ngoku which is I'm gonna tell you isingayo kakhulu mase ephinde wafika yena ukhehlekazi because benihalela uba thima ndithetha abe naye seke wavela. Yes kona ijeni ithande ukuba tough because elifini mungumuntu uba nazo izinto ozibonayo uba those things zingakwenza wenze umehluko phi in public. Uyayibona njalo mna ndibonile ukuthi na mhlawumbe uba ngake siyenze lento sibe nala anti-GBV march sike sigcwale izitrato zasebusikisiki sikhuze mhlawumbe umehluko ngakhona sike sibize i-department ke-department zike zizoxela abantu ukuthi moyindoda uziphatha njani mangumuntu ozungusisi ohloniphekile indoda uyiphatha njani abantwana abasibazalayo amalungelo angapha kokuqonda abasenamuntu mdala abasenamuntu ubona kunje nje ezikolweni kungenxa yamalungelo. So sibakhombisa ukuthi nabantwana bami ukuze lento iyofika pha kwi-gender based violence ne-violence njena nani ninazo i-negative impact in life that lead to that gender based. So akufunekanga sikhuze amadoda kuphela because now bathini bazi-victims. Okay bhuti wami ndiyakuva uthi umama umane ekhalaza uba imali uyayimosha so I wanna know uba kulento yakho yomculo yena ebe-supportive kakhulu mntakwethu umama wami ngibalisele nje just a short story. Back in the days
ebengumuntu ebengaphilanga kakhulu uyayibona njalo khona into yalapha esiswini khona utata kuthiwa ngumhambi owefika kumhlobo wenene owabeka amanzi phambi kwe-radio wathandaza yaphuma lanto so umama wethi menengxaki ne I was the only child wemoya dimenzela everything just because umama wami yabona so wayithatha lanto wayigcina ngaphakathi kushuthena yayimdla because ndiyakhumbula my first cell phone endandithengile umama wenzengele just because we sithi enkosi uyabona bani bekhona kula jeni yakhe yongaphatheki kakuhle so nalapha emusicini uyancedisa kakhulu uyancedisa kakhulu before ke tata uNomazombelana ndiyahalela singene kulomcimbi we-gender based violence and ngoku uthetha ngematch oyihlelayo elisikisiki ndiyahalela ukuthi umama wambi naye estudio ingaba uzanga naye estudio ukhona hayi ukhona sicela umbona sicela ngangene mhlambi naye xa inokungena ngaphakathi umbukeli ekhaya naye uzojike akeve deep ngalento uyithetha because umzali ihlala ingumzali ayichange especially umzali xa ibona into enhle kuwe uyakwazi ukuyisupporta so that's why sihalela ukungadeske siphume enqubeni engakhanga kangene cela nje sithathe lo thuba lokuthi simfake studio and njengoba uthi kunengoma ethetha nge-gender based violence sizocela sisi studio ngokuzithoba nje ukuthi uveze ababukeli into oyiphetheyo noma ingoma othetha ngayo ukuthi hayi amanina hayi makalahle unyezo namadoda makalahle unyezo ngoba ndiba uthi itsho njalo ingoma yakhe exactly mbukeli njengoba ke sihleli naye ke uMr Nomazombelana echaza ngendlela ayihambileyo nendlela ayihambayo empilweni yakhe kunento ke ebaleke kakhulu ke xa singabantu abantu ke uyabheke icala lakhe akhangela into ezoncedisa yena kuphela but kwintetho yakhe uMr Nomazombelana uyasikhuthaza ukuthi xa ungumuntu subhekela wena kuphela ngoba ngoku uthi akasaphileli yena uphilela abantu andithi njalo tata injalo so njengoba ehlela imatch yes ka stop gender based violence bazosicacisela ke idate uba izobaphi kuqalwaphi kuyiwaphi ndiyacinga uba bazosinikeza ezo details kwalapha enqubeni masamkeleni ke umama wakhe ozothi angene estudio. Babukeli emakhaya njengangoko besivile oba ubhuti Roberto uphethe umama wakhe sesinaye estudio sifuna asichazele kabanzi ngejeni yomntwana wakhe. Mama siyakwamkela estudio. Ngiyabonga kakhulu nganyama ukungamukela. Ntombi endala sesikhe sethukuva ngaphambili echaza ubhuti kodwa ke sithe ngeke kulunge athi ezenawe estudio uhlale ngaphandle. Mama wami njengoba sikucela estudio ukuthi ungene esachaza umfowethu about indlela ayihambayo nesupport omnika yona besihalela ukwazi ukuthi njengoba usifiso sele ehamba lendlela ihambayo because uyichazele yonke indlela ayihambileyo so besihalela nje ukusithi qabaqaba ngosifiso ukuthi usifiso uqale apha nalapha nje ngoba awudeske uzithathe zonke nje ezindawo zibalulekileyo ukuze namhlanje abe ukulendawo kwakho. Hayi enkosi mntanami ngizoyiqala ke mina ngilanda emuva ukuthi igama lami mina nguphilisiwe Pretty Ndlovu ifani uMavela kodwa ke njengamanje nje sengaba uMam Nomazombelana. Mrs. Not mbukele ekhaya not that name Mrs. not Miss Mrs. Mrs. ke Nomazombelana apha elisikisiki endaweni yaseBhukasi. Usifiso lona ugama lakhe maliphelele uzifiso zika baba. Wow. Usifiso zika baba ukhule nje kahle njengezinye ingane kodwa uthema kulapha nje ngizothi mhlambe ko 8 years kanje ngaqala ngambona nendawana yokunqanqa emane ethatha izinto phansi ekhalisa
wanomsindo njena wabanga umsindo njena ngabe kule ngane ngabe kwenzekani kahle kahle hayi kuthe ekuhambeni kwesikhathi sabona lento ayikhalisayo ngoba asiyazi lento ayikhalisayo lento ayikhalisayo isiginci ngoba kukhona nokuculo kukhona umculo esingawuzwa ukuthi uthini kodwa simbona ukuthi yena unomdlamuko ngalento ayenzayo ngoba ilwimi alikaqini alikaqini hayi ke emva kwalokho ke uyise yamakhela isiginci ngokumbona ukuthi izokhuza isiphiwo sakhe sesiginqweni wamakhela isiginqi sesintu ngibeka kanjalo ide sesintu ngoba sasakhiwe ngegoloni lelamafuthi into zasemakhaya hayi ke uveleke lapho kwatholakala ukuthi hayi ke ukhululekile ke manje umntana usengumculi hayi kuhamba ke ekhalisa lento washo ukuthi ke sekufika isikhathi sokuthi ahlukane futhi alesiginqi akahambe kayozama ke isikole uhambile ke waya eThekwini nalapha eThekwini ngizwile ukuthi uGillis Manga wakha namabhanoyi kwaduma nje umlazi wonke ukuthi noma lema basiqhenya ngayo ukuthi baba wethu sinenkinga ingane la ekwazi ukwenza izinto uyayibona ezinkulu ezingaphezulu kwayo hayi ke ubuyile uSifiso wazofunda la emakhaya waze wabuye siphathele ke ngoku ke ugrade 12 iqweqwe nje umalusi kangangokuthi wathi mangabe kuthiwa nali iphepha elithi uphasile wathi yena ufune lesibili ukuze aqinise ukuthi naleli lesibili lizoba likhuluma lento yini esho ileli ngishuthi ubungane nokujabula ngiyibona into enjalo hayi uzamile ke ngiloko ngiseduze kwakhe siwa sivuka naye simala zikho ngoba umuntu osupporta ekhaya umunye uyise ubaba umuntu osupportayo la ekhaya kungekho lula kodwa sibhatanisa ewevuka kumntwana waze wabakhe uthola itoho ayike kwaqala kwamnandi ngoba yonke lento wena ayenzayo ngifuna uqamba amanga phambi kwenu hayi ngangimthethisa mina ungathi imali ingekho ufuna izinto ezithile kodwa ngisho ukuthi umntwana Nkosi yami ngoba isiphiwo sombungeke usithini wabekezela umntwana isiphiwo sakhe asiphiwe uNkulunkulu waqhubeka naso wazwa njengoba ngisho ngithi useyasebenza ke manje ukusebenza kwakhe uyakhombisa ukubuyisa ke ngoku ukwenza okuhle ezintweni shuthi mhlambe akade ebona ngaphambili esahlupheka ukuthi mina bengenza kanjani kuyena wenza kahle ke ngingumama nje ozikhulekele njengoba noyise sengasekho ngizikhulekele njengosifiso ayikho into engicela angangiphi ma enawo amandla ukuthi angenze into engicelayo mangabe ngekho amandla ke futhi angikhathazeki ngoba ngiyazi ukuthi mengabe enawo amandla uyakwenza esengikuthanda kakhulu ke bantabami ilento ayihlongozayo yayibona lento ayihlongozayo yokuthi akhuze emphakathini udlame olubhekiswe kubantu besifazane abechaza futhi athi akubona bodwa abantu besifazane abahlukunyezwayo kanti nabotata bayahlukumezeka ukuphela ke bona base khoneni ngoba wamthinta umuntu wesifazane uzoboshwa nanso ke into eyinkinga ngijabulela kakhulu ke lento ayizamayo lo mntwana futhi ngizozama ukuthi ngimsupport angizwe ngamsupport ngizosihlala ngiseceleni kwakhe ngaso sonke isikhathi futhi lokho akwenzayo kube impumelelo futhi into engithanda ngayo lapha ekhaya singabantu abakhulwayo izinto eziningi siyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu sizomana simthandazisa umntwana kanti naye futhi uzimisele enkonzweni somana simthandazisa uNkulunkulu amsize kuthi lokho akwenzayo kube impumelelo kuthi nalo abakhuzayo bakhuzeke ngoba ngempela yonke esiyibonayo ibhlungu ntabami angifuni uqamba amanga indlela esibona isihluku esikhona ngaso abantu basifazane bayabulawa ingane ezincane ziyabulawa uthi mawuthi uyalandela ukuthi ngabe kwenzekeni njengoba khona nengoma yakhe ayiculayo ethi babulawe lana abantu besifazane ngibe nombuzo babulawe lana besifazane abakazi nokulala abantu besifazane abanamandla kungaba inkinga intoni ngicabanga ngiphelele lapho iyasijabulisa indaba yokuthi usupporte umntwana because
kuyenzeka sometimes umzali noma eyibona into ukuthi izomthatha umntwana imbeke endaweni aqala isupport ngoba seyingathi seyinemali but ngoku into esadla kuye epokuthini but as umzali uyaqhubeka unokumsupport umntwana wakho. Before siqhubeke mama bengihalela nje ube namagama okanye amazwi owaphosa kubabukeli ekhaya ukuthi ababukeli ekhaya enengabazali ebantwaneni benu benzeni njani basupportini njani abantwana benu kwi-journey abayithathayo enhle. Ngiyabonga kakhulu ngane yami. Babukeli emakhaya into engayisho nje ukuthi ingane mawuyibona ukuthi kukhona ekuzamayo ibhekisise uyiqwalaselise leyo nto eyizamayo uyinike isupport ithi noma iyenza leyo nto ibe nokusondela kakhulu kuwena ngoba iyabona ukuthi wena lento ayenzayo uyamsupporta kuyona futhi uyayithanda uzobona iqhubeka ke leyo nto ke ibanhle engane izigcine sengasekho like ayiseyiphumela ngaphandle emphakathini. Ngisho ukuthi njengoba ngimsupporta uSifiso nani ngimnika lelo gunya ngoba ngibonile kumina ukuthi umntwana mawumsupporta uhambisana nawe ugcine sekuphuma isiphumo ezihle. Okay mama ndiyeva ubumsupporta ubhuti Sifiso ekusukeni ba engumntwana ukuzothi ganguku. Abanye abantwana abangenabazali umzekelo akubana nto yokwenza so babona kungcono basebenzise i-drugs. Wena ngowakho umntwana ukusukela ebuntwaneni esenza into ezilungileyo oko uziva njani ngaye? Mntanami wawubuza umbuzo omuhle. Ngizizwa nginokubonga mina uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngaye. Ngizizwa ngiwumama otheme ethandaza kuNkulunkulu wevakala. Okay ke mama njengoba benithetha ngendaba yokuthi kunento ayihlongozayo besihalela ukuthi sazi ukuthi lento ayihlongozayo ingaba yini uma ngabe kuyinto nje isiduze noma mhlambi ke inini for sure into moyihlela kusuke kune date kunosuku kunenyanga kunonyaka ingaba yinto yesikhathi esingakanani leyo? Hey aze wangibuza umbuzo mntanami. Ngicabanga kwami utheme ibeke uSifiso ngathi ingomhla ka18 kuJuly yemi 2023 July lo sikuwona lesikuwona. Mbukeli ekhaya sengoko ke ebechaza ngomhla ka18 July 2023 which means kulenyanga le esikuyo kune march enkulu ezobe ikhona la isikisiki isithi stop gender based violence. Ayikhethanga umuntu wesifazane ayikhethanga umuntu wesimame ayikhethanga umuntu wesilisa wonke amadoda abantu besifazane abahlukumezekayo sithi mabavelele bala so that bezosijoyina kule march esixhomekeke kodwa ke basazosichazela deep ukuthi kahle kahle kuqalwa phi kuyithu zithini details ungaphoswa mbukeli ekhaya. Sisaqhubeka njalo nje besihalela mama ukuthi sive ingoma kaSifiso njengoba ethi ngumculi kusenokwenza bathi ungumculi nawe as umchaza kwijourney yakhe eseyihambile nendlela ayihambileyo ne siyahalela ukuthi sive ukuthi uphetheni about indaba yomculo wakhe. Before ke kodwa ke siye lapho siqaleni ke ezitolo mbukeli hlala nje ungayindawo xa sibuya uzombona umfowethu eperforma ingoma yakhe ethetha ngegender based violence njengoba beyichazile. Emveni ngoko sibe sesibuyela kwimanager yakhe sixoxe nayo ukuthi kahle kahle ithini indlela yabo esebeyihamba noma inhlelo abazihlelayo about ialbum okanye sizova ke kwimanager yakhe plus sibe sesidibana ke futhi na xoxa naye umuntu
iqembu le gender based violence naye omnye olwisanayo nokuhlukunyezwa kwabantu eSouth Africa. Mbukele emakhaya ke sizonikela ke kuye ke uMr Nomazombelana akasixelele akasiperformele ingoma yakhe athi ithetha ngegender based violence. Before ke angene ke uMr Nomazombelana besicela mama usiphe amazwi okugqibela kubabukele emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ngane yami. Babukeli emakhaya sesifike esiphethweni. Sente besizele estudio. Ke into engizoyidlulisa nje mina ngizodlulisa ukubonga, ukusibuka nokusilalela kule nkonzo esikuyona. Awu kodwa ngingakhohlwa kanjani ukuthi ngiyakhonza bo lapho ekhaya lami la ngizalwa khona eMbumbulo ePiteli esigodini sasemavangaleni ngithi ha ngiyangibona namhlanje ku TV ngendaba yomshana wenu. Mbukeli ke ekhaya sesifikele ekupheleni ke kwenkqubo yethu yanamhlanje. Ubhuti Roberto uzonivalelisa ngengoma yakhe ethi babulawelani abantu besifazane beke wayichaza ke umama. Over to you Mr Nomazombelana. Ingalibali ke babukeli ishow yethu ithi Ungubani. Kusasa kungenzeka kufuneka ukwazi na ukuthi ungubani. Over to you dada. Mr. Mthoko and my beautiful co-host ukwayethu mntanasekhaya ndiyamthanda because inika ipower lento ukhombisa ukuthi ena kwesihlalo sami there is abantu abakhompithayo nami. Uyabona ngoNovalo uthena next week izokwazi ukubuyela na kwesihlalo kodwa ke ndifuna ukubulela kakhulu dadewethu. Impathiswano into enje sazoba nawe kusazoba mnandi lapha ekhaya. Mthoko andifuni ukube ndithethe into eninzi. Ngicela siphumeni sonke ngomhla ka-18 u6 njena uvela ukhaba ingubo abanye bavuka amakati engakazamli ubethe isidudu sakho uthathe icephe lakho ulifake epokithini mhlawumbe izobe ikhona imbila phambili. Sihambeni siyomatsha madoda silisane nokubulawa kwabantu besifazane ukubulawa kwamadoda nokuhlukunyezwa kwabantwana. Sithi stop gender based violence. Njengoba senendazile uba ndingubani manje introduce le ngoma yami. Ingoma enzoyiperforma ithi babulawelani abantu besifazane. Le ngoma siyenze kuliqela uRoberto _86 wama namaqhawe amampondo bafeaturishe intombi emnyama. So kule group yethu ke sinaye umuntu esimbiza uba Mthokozisi Getye kube nguzinziwa kwaBhiyata ibe nguzukisile Mbidi kube uchief ngibani igama lakhe nguchief kodwa ke uchief wethu Mfokazweli esisonke kule group yethu yamaqhawe amampondo. So mandibulele kakhulu ixesha elinike lona uba ndazi uba ndingubani and futhi nivenana ngale match ndifuna ukuyenza. uOT umntakwethu cameraman ndiyabulela mntakwethu ngaphandle kwakho bengeke siyenze lento. Kube ngumfowethu ndimbulelayo naye kakhulu who's behind the scene umbhuti Thandekayo Timen hayi mfethu ndiyabulela kakhulu mandiye engomeni.
Lesihluku esingakuthola sokulala umuhle ngelacala lesihluku esingakuthola lesihluku esingakasvelaphi emadoda ngithanda ngoza emadoda ngithanda ngoza lesihluku esingakasvelaphi ngithanda ngoza ngithanda ngoza kwesekele Madoda kusekane madoda ingabe isikhala sabo sifanele kukwenzelwana madoda kuthengisa abantu abakhulila madoda kanti ngithenga kulokula lelo oyini madoda kusekane sakunamhlanje sekungumvuzo wendala sekungumvuzo wenyembezi sekungumvuzo wengazi ithwala engenajala yakuza madoda yakuza madoda kusekane